Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa lewat Rehat Pagi edisi 27 Oktober 2025. Dolo diomai lata angkaran tumintu pengkarangan ta lante allo yate. Melo kita basai sia tarangi dolo tu kadanna puang matua. Apa dolo diomai to mai komita masambayang. Puang totumang pagi lan suruga lan tembelambi totemo o puang sekan lima kure sumanga mati olo malakbi mi untan rabilangi tu mintu pak tundami siapa kamasami tu tontong payan lan mintu alo katuangki mangka omukan mi kampai lan kamamarangki na melambi totemo o puang maklinkan mi pamilik melo sisola kale manaman mintu nato o puang kikure sumanga nasang mati olo malakbi mi o puang totuma pakilan suluga dolo dio mai laki angkaran tu pengkarangan kirante allo iate laki basa sia laki rangi tu diona kadami pasake kan sola nasang o puang dan sia upa na iate kadami makdin mangalainan lan penaangki ki tontong umpogaukan nila mintu alo katuangki rangi mite pasambayangki o puang dan sangana puangki puang Yesu puang pelakbak kasalangki. Amin. Kadanna puang matua tulan latara basa silatarangi lan tembelambi totemo ia motu diala lame sura pak pudian pasala karuang pulo napitu ayak misa selako ayak mak pempituna kadanna puang matua susite ia tu sion ia mo panglisuanna mintu tondok misa nanian pak pudian na bati na kora ia tu parandangan na topo dau lubuntu maindan mandu naporai duka puang tumai babagan nasion na ia tu mai mintu inanna batina Yakob batu sangapa tu apa malakbi tu napo tuleran tau diona agamu o kota puang matua laku gente tu Rahab sia Babel butung to untandaina susiduka to tu tondok Pelistia sia Tirus sola Ethiopia kusabu kumua tau ia tomai to dadi indeto ondong pi tu Sion lana sabu tau kumua pada dadi lan nasangmo napa todoranna kalena umpama totoi napa alai bilangan puang napa tami surat tu mintu bangsa kumua ia te tau ia te mai dadi indeto na ia tu to sumengo sia ia tu to sumayo lama kada kumua o Sion lan lilimu tunani mintu kalimbuang bobaku rampo inde mototo kadanna puang matua. Tema kita lan temelambi totemo ia motu pak pakaboro tae angginna. Ia nalan bahasa Indonesia nakua kasih tanpa batas. Biasa den udelean dirangi kumua. Ia kena pakaboro ki tau si patuduka la di pakaboro. Apa ia ke tae na pakaboro ki tae duka ta pakaboro i. Kada ia te si lekoran batu si sengaran tu apa mangkan apa pangadaran po Yesu dan surah Matius pasal 5 ayat 46 tunakua ia ke unala mase komito ungkamasei komi apa rapolean na lako kalemi ia ke susi to umba ia la susi sitonganna tupak pakaboro batu kasiala masean na surat tomak pudi lan pak pudian karua pulo napitu kumua mandu naporai duka puang tu babangan nasion belan na ia tu Sion tondok malakbi sia tondok maindan ia monani puang mak parenta sia ia tu totoro lan Sion ladi pasalama to napa alai bilangan puang matua apa tai an nasion manda tu na ingaran puang
disabu duka tu batu pira-pira tondok. Susimo Rahab batu Mesir. Ia mo tondok dinanai umpaka rio to Israel. Babel tondok Kapua apa tondok Matampo. Sola Filistia. Tirus na Ethiopia tondok sugi apa mambela diomai olona puang. Tondok iatel ia duka mo mendadi ualinna to Israel. Tutang umpatongan duka puang matua. Sitaruna ia te tondok ia te dipokada duka kumua pada dadi nasang lan Sion. Mendadi pekutana lako kita masora nasang. Si patok siaraka disanga dadi lan Sion. Tumai tondok Matampo. Sia mambela dio may puang matua. Apa ia moto tu agan na puang. Agan mak pakaboro. Pakaboro mintu tahu. Pak pakaboro na ia mo pak pakaboro sundun. Pak pakaboro tu unala mase totang ungkamasei. Sia umpalai bilangan mintu tolino. Nasabu si misa-misa puang tu tondok ia to. Belana lananai duka puang umpamanasai kumua. Mintu na tu apa dadi ludio nasang mai puang matua. Sia na ingaran si misa-misa ki. Taik ki tutang lana kilalai. Sia na pasalian rinding dio mai pak kamase. Ia moto susi puang tu tang unanggian pak kaboro na lako kaleta. La susi duka ki tu sipatu unampui pak pakaboro tang lianggian lako padanta mak rupa tau. Amin. Tama sembayang. O puang tutumang pakilan suruga. Saikan lima kure sumanga mati olo malabi mi. Ungkule sumanga itu dio na pak tundam mi siapa kamasam mi tu tontong mempayan lamintu ala kotangki. Mangkomukan miben waktu satu kini umbasai sia urang itu dio na kadami. Pasake opang dan siaupa na torro lan penangki angki tontong umpogaukan nila mintu alo katuangki susi misa tumak patongan. Opuang tutuang pakilan suruga. Lante melambi totemo opuang saikan lima sembayang mati olo malakbi mi. Sambayangan yang tudio na batu pira-pira sang sirurangki tulan kamalamaran batangkale belan nasaki. Pasake opuang benni kamalakean anna maleke anna poparanui penanna sia penangki soranasang tontong umpudi sia umpakalakbi komi. Kipas sambayangan duka opuang tubak tu pira-pira sang silurangki tunarampoi kamasusan belan mamaran mata pasake opuang benni kama totoran den siupa na tontong matoto lan unting ayoy te agan iate den siupa ana tontong urasakan ni tudio na pakamase ludio mai batang kademi opuang tutuang pakiran suluga tontong ko pasake kan soanasan lamintu alo katuangki opuang lalu mintu pengkarangan ki lalu mintu rumah tanggaki den siupa apa tu laki karang mintu na to opuang laki karang nasang si sola kuasamme. Ia matetu pasambayang ki opuang tuki parampo mato elo malakbi mi langsang napong ki puang Yesu puang pelakbak kasarangki. Amin. Demikianlah rehat pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas.